The practical training and internship provided by Maham allow me to gain real-world experience and network with industry professionals. Maham gave me the platform to explore my passion for hospitality and equipped me well with the skills and knowledge needed to excel in the industry. Maham has a cloud kitchen where we can learn and earn at the same time. Now I feel confident and well prepared to take any challenges in the hospitality industry. Join our Maham family and unlock a world of opportunities in the hospitality industry. Sa nagkong ingo yo plan ni step wada yo Shillong ni kinado ki Sanshnong le Lang. Sanshnong Umngot Fishing Association headquarters so menting kapan kan mau yiki pat ba bakin beteng ka jinga trelang bat kaseng na kabenta ban yada yiki do badon hakawa umngot haka khat arterik jeliu kalawa signboard thamai hasurok ban hiar shawa umngot ka badon Hashnong so menting West Janta Hills District lama ha miki pat ba bahir shawa umngot bakim bet ban siat bom hapo kawa ban berat jar ban sho kharo kendang lengka dekiat berat plastik Klong mau bat kiwe ki rukom penjot dusmon di ki do do wa hapo uput ka Sanshnong nadu rengkang kla hadu tre waidum ki Sanshnong bakan thop hapo kanik association kadai ka so menting West Janta Hills District ka Shnong mensang mausir maudulop ksan rengai ki bana East Khasi Hills District Sa nagkong ingo yo plan ni step wada yo Shillong ni kinado ki Sanshnong le Lang. Ma brief start wa Presiden Maham perto President Manu ma chai perto General Secretary ma welcome lang ta ini ke step the priasnya bahai pinga ka secretary yang ni Sanshnong Fishing Association or Umngot Fishing Association ta penyo ikam gedak ku IM kata gajing kemen perdi la kata M la gajing siasi ne ba bonsin jo em gue le percaya ke sen yang ni dah hagani to man jimut I dong lai ke min to ke sen yang I to wa im cha gue le percaya gitu o penyap I ke tegada da wa dekat kam jing lai luti yang ke sen yang I na do usnem arhajar so na do arhajar so wada sen ye ke ni ke sen yang I na do ke khatnya teri benau khat arhajar so tada yo ye ke NOC na ke chnong smenting le Haga khasan teri puna wasan arhajarnya. Udah lalu tiye kani kesenyong I kamala khat khande teli kisnam. Tam I de yo ila da kebun ki kam go da kre ye keseny. Go da pun stom ye ki bru kat kam cha yong ga ai. Ne ba im cha yu penyap ki te ki do wa go empo umngot. Kat kam ki pot ki sam yong ga te ka Sanshnong. Na do ka rengkang khla hado hatre waido. Kini to gi put ki ang yong ka Sanshnong tanai te daw im chai wo le ki kat kam ki te ki kendon wo da bu khnang I ha ka te ka Signboard ki yong I wo pip hi ka prathai le lembai yong ka ni ka sen yong I wo m chai le dusman ki ye po la da bu im jo m chai khwe met le ne m chai wo ni wo le ki kat kam ki te ki kendon wo da knau I hanai nei daw I le wo man ga te I kwa I ki da wa ne usa gi ha kata ka put ka ang yong ke chnos meeting yong I kita ki Sanshnong yong I lengba kita ki put ki ang yong ke Sanshnong I kwa I ne hi kita ki da wa ne hi ki da pnat ku em ha kata ki put ki ang yong I tegam tele kerpat I ki loki jor hoi le percha ki kat kama da wa yong ka ni ka association yong isnyau I kuplay le ne benta ki loki jor wo ye kre lang ki yom ne kini ki de wa kat kama man kan I chai le man ki mot du kwe dan hi wa du kwe mi le cha di na do ne ni dai kiat dai pen kai plastik pen kai bilor cha chwa lam cha di kani ka sen yong I to man lalu tiga katu da jengai ki snem na kama khat khande dali ki snem dalai te ini ka step heni le ngaman ka secretary uma welcome na do wa da chimkti yang kau kama dadap katu khande dali ki snem na do kuwa ngada chimkti de yo la yegni ki registration ha ga si pautrik
penausan arhajarnya do yo registration da timit yang ke sorkar kani to ke serial number yang ke registration yang i RC JS Sansanso Sanspa Chipau /Rupauso da kani ke sen yang i pertuj ke to aman jumut haga shot ESHUFA kini to ke sen yang i ko da timit ke sorkar haga hawar hajarnya haga chipha tru penausan arhajarnya kini ke sen to man jimut dalai ke gatu kisnem goda bon te kamte i karpat i ki wan ginong chong ki em harut hakiar ki em sijinga le gam ju yok tip ki kini ka jing mana yang ke sen yang i da pentam ki le percha ki ne penta kini ke sen yang i you like kat kamu cak yang ke an kat kamu cak ki kendon yang ke society yang i ka association yang i kini to ada gini kerelang lembau he chnong lembau gini ki member lembau presiden warok lang UM hakini ke Sanshnong dia kerelang yu mau le percak ki kini ke an go debu yang ke association kini to ke jingkerpat negaliang yang ka secretary yang ke sen yang ke association yang i kini to man kata ke mana yang i Nagaliang yang gasay kiri yui manjimut kipai bala bun giwa kongo yakan ni gajing kang yang gasay yang i te le giwa jo le percak tem yiu len ti gitu giwa jo le percak le da pencutam iki da policeman iki nepor sepor kat kamacak yang ga kendan ga an yang ga association dan itu daw manjimut i nega sngi lepen kan mo biang yo pai ba yo lai ini gini nei ba prabru i emi kata ke jing snya yang i kam gi bro me yo sam ho dia kata ke jing snya si le nei pun chutam gi bro te nei daw i mi wonu kier nei ba dia le bercha gu i hap himi i kat kam gi kendon yang ga ai kani to man ji mot i ga sen le bo knai kani knang yo ne gi do wa ha ga ni ga wa yang i kat kam man ga ni kita wa la da bon ba ge ni drai kerpat ile i ki pai ba ki wa kwa ula li khwe i cha hi ula ki dukat khwe ra ni ule percha bon ge bi tuan im cha i da lai kat kam gi kendon yang ga ai yang association yang